Sanibonani guys, welcome back. Kule video le ngizobe nginipha i-recap yeGenesis yangomhla ka-8 September 2025. So owethu uziba amakhozi aqhamuka kubonke ngoba uphatheke kabi ukuthi on Friday's episode umtshela ukuthi uyamthanda ubonke wangaresponda. Ngapha ubonke uyazama uloku emfonela akamtholi. Ngapha ubuhle benoNoah badla i-breakfast. uNoah ubuza ubuhle ukuthi ngabe khona into ayenzayo namhlanje mina na. Athi ubuhle cha, yikho into ebalekile azobe indaba ufunani. uNoah amcela ukuthi ucela amphelezele ukuthi akayobona ubaba wakhe uGabriel. Umbuza ubuhle uthi why ufuna ukuyobona uGabriel. Athi yazi ngikhululeka yeka. Ngapha uFelicia ufrazekile after the interview lakade nayo i-podcast usaphatheke kabi ukuthi nje they still talking about abantu bakaThabethe eredweni after uGabriel edrege igama labo phansi. Ngapha uAusi uzama ukumduduza ukuthi nje wayithathele ekhanda lento ebisho uGabriel nje angeke zaphumelele kulento ayizamayo. Mpumi ngapha uzama ukulungisa isimo lesi nasi akusona, ufuna ukuyokuFelicia akhulume naye azama ukuxazulula lento, ufuna ukusebenzisana ngapha. And ufrazekile ukuthi akayitholi lawyer ema-calls, uzama ukuyifonela phela ufuna ukuthola indlela yokuthi azame ukuthi asolve le situation la nayo ukuthi uGabriel avela amlexaze nje kanjalo nje. Bathe besakhuluma kanjalo wangena ilawyer yathi nje why ningangitshelanga ukuthi you going against uGabriel, umuntu o-connected kanjena kade ngenza i-research ngaye. Yazini cela nje sivele siyeke lento nje sikhohlwe ngayo nje senze ngathi ayikaze yenzeke siqhubeke nempilo zethu. Athethe kuwena athi nje wena bakubribile awukwazi ukuvela ukhulume kanjena. Usuhlulwa yini usafa uGabriel manje singamthatha down thina uGabriel yini usekufumbathisile yini nawe? Uyiloya nje yomkokotelo nje wena futhi ngeke uyithole le mali le esikweletayo nebesingakakhokhele yona ngoba ukho umsebenzi wakhe ayikho into oyenzile. Ngapho owethu uhleli uyacabanga ngalento eyenzekile kuyena. Fika uma wakhe athi hawu yini kwenze njani, ngiyakubona nje weekend yonke awukho right, yini inkinga. Athi uma ukuthi usakhathazekile ngami ngobonke nje khuleka ukuthi ayikho into umele ukhathaze ngayo. Ngathi athi uyazama kuma wakho ukuthi yakhuluma yazi ukuthi asho ukuthi kwenzakaleni ngaye nje hayi amvali. Athi nje akukho lutho wena nje yazi ukuthi ayikho into kumele ukhathaze ngayo phakathi kwami noBonke. uBonke on the other side khuluma ngapha nomsizi uyasho ukuthi nje lokho ezama ukufonela owethu akamtholi efonini and uyazi ukuthi yini edala inkinga ngoba owethu umtshela ukuthi uyamthanda yena wangaresponda. Achazela umsizi ukuthi into eyenza angarespondi ngoba bengafuna ukumdayisela amanga akakabi ready yena. Athi umsizi why pho ungayisho lento le kuwethu ukhulumile naye lento oyikhuluma la nami uyishilo yini ngena. Athi cha bengingakayisho ithuba bengingakatholi. So umsizi advise ukuthi akhuluma naye and then umpumi aye eGenesis eyokukhuluma noFelicia afike ku-reception. Athi ngicela ukukhuluma noFelicia i-reception cha gcwele ishedule yaFelicia ngakuzamela appointment tomorrow morning. Athi umpumi cha ngifuna ukukhuluma naye manje lento engifuna ukukhuluma naye manje kanti uzoqhamuka uFelicia lapha edlula ke. Umpumi approach athi Felicia ngiyazi ukuthi uGabriel uqambela amanga lapha yana kwi-podcast. Ngiyazi ukuthi amathikithi athe ngoyena ngawabona mina wonke amathikithi athe ngoyena. So Felicia lalela lana ke sisike makukuthi ufuna ukuphumelela kulento yemusic focus nje kwi-career yakho, usebenzisa ivoice lakho ungabasebenzisa amagama abantu ukuthi ungene ku-music. Njengoba uthi ufuna ukusebenzisana nami uqumbe uGabriel phansi ukumprove ukuthi weqamba amanga. Mawusungene la eGenesis unathi la eGenesis uzosenza kanjalo yini na. Azame umpuma sichaza umchazela athi nje lalela la nje zithande sihloniphe angani wena usebenzile noGabriel
ngoba sekuxaka la ufuna ukuzosebenzisa mina. Anginithembi nje nina abantu bakaSedibeng. Aphume iphoxeke kanjalo kuMpumi. uNoah uhlalela ekamereni lakhe uzilalelele nje umculo-ke afike ubuhlelo-ke ememeze zami uNoah-ke ezwa keke ngifaka ama-earphone then angene ubuhle-ke azombuza ukuthi ungangitshelanga ukuthi ufuna ukuyokwenza lapho eGabriel. Hayi uNoah ngafuna ukuchaza athi ubuhle okay-ke ngizokuhambisa kodwa mina ngizohlala emotweni-ke uma usukhuluma naye-ke ajabule kuNoah athi okay it's fine ku-right. Felicia uxoxela ubonke about lento ebifikile uMpumi ezoyisho kuyena. Uyasho nje ukuthi akamthembi nje ukuthi uyinyoka. Akamthembi ukuthi nje lento abizoyisho lawo uhloso okuhle. Azobonke kodwa yazi ubungasebenzisana noMpumi ukuze uprove ukuthi uGabriel ukuthi umuntu onjani. Athi hayi angene umuntu onjalo mina ngizoyithola indlela yokulungisa lento lena. uNoah-ke ahamba ayovakashela ubaba wakhe. Afika ambuza ukuthi nje uyenza kanjani into enjena ngima, uyenza kanjani into enjena kuthina. Yazi nje wena sengikubonile ukuthi umuntu onjani. Ngifise ngazuthi nje mina ngowakwaThabethi. Afraze-ke uGabriel athi nje wena ukigaba wena abemshe umlandelise musho ngeyithakazelo. Athi nje uNoah awusesiyena ubaba wami wena. Aphuma amshiya umnyango kanjalo amshiye kanjalo uGabriel. Umbone nje ukuthi unyanyile nje ulo baba wakhe. So yeah, ileyo-ke i-recap ye-episode ngomhla ka-8. Please stay tuned for more. Please don't forget to like, comment, share, subscribe. See you on the next one. Bye.